twatayire gomboro rishato mu district ya Kanungu eziri mu Kibimbiri Matanda na Chihi kandi twashanga abana bingi bayayano mu mihanda nangwa bamwe baremerwa kushoma ahabwe nshonga yo kubabingira sente z'ebigezo hamwe neze byo kurya hishomero no babingira ni the master baramwito inkamumanyira ni wonjire ababingira ki yatumengire azabaticha tukamushaba Joani nomweje omwe hishomero rya Kororo Primary School obire na yege kibina cya mukaga ntakaroze yo nizingaye garuko ngambire nizingaye twageza aho kutambara kwika hishomereri icyatutwarira kilomita mukaga korga yitwa mushanga kwika hishomero obwe turukurabo mu irindiro ry'enyamishwa area Queen Elizabeth National Park kandi twashanga abana nyamwinje mu muhanda bakuza kurunda cya mushano mu makagabo kandi aba abantu betombwita ahabwo kusiba kwe no kutambara ingendo ningwa nitambara urugendo ruringwa turubuza umuka kujya nabwanyuma twabasa kwika hishomereri twashanga headmaster tarho kunko muhwezi yo kutwamubuza bimwe habikwatirine nishomereri ngo mubarugwa beje abarumu yatugira ngo binabaniga cyenda bito mu ishomero twashanga mwashatu na mushanje ubunka abana boherize ngo zikwakira sente izaki keshiko bakugana muri pepa how much for P4 Kororo Primary School 15 twaganiraho nabeje bake obwe turukubabuza abagenzi baba hibagire kandi baratugira ngo bababingire sente ze byo kurya neze bigezo zaki sente zaki zishomero babingira sente zinge nureba bariyunu bazana kapira abo tubine hope yo kutaha aho kana umangu tubiriyo na byabiriyo tubabatebekarisa tubabakomera so abandi bana barya abandi bana bazana kandi ekituru kugezaho gukora nka education ekito kubene twena n'icyo kugira ngo embere zirabe zirya amashomero zibe mbera nungi zigume zisikiriza abana ngwenu zeta abana ku rugo mu cyaro ako hantu ho kumano bangu ni harungi kuri no rugayo uzenkahe uzahaboneye ishomereri government karahaba shomesi 10 bitu twashanga mbana bonka kandi ababa bashitamiro mu staff room konka kutwababuza habwenje batari kushomesa batugira ngo abazire tubarukufayo abazire tubakufayo cyo kimwe twakugira PTA meeting tubagambire ikizibe kiri Kororo Primary School abazire baho hanyuma yo butakwatagana na management y'ishomero abazire bashaziremo kugira ngo tibaragarure y'abana habwe shongo yo kugira ngo nabariyo tibari kwikaje kandi inkigomborora itwe complaint yitubwine mu council headmaster taleta inchiko zone oba PTA oba management omugecho abazire baragira ngo barababinjira abana bwashire bwizire kandi barareba ngo neco kuzahishomero ubwire bwinje ngo tibarabegesa so abazire bine complaint zo kugira ngo tibine neshonga mpango munongera tuma bayohereza abana hishomero hakubanga tine changu ikiriyo ikibari kuza gukorayo so ntitero muranga abazire na stakeholders b'amashomero ukureba ngo umwanya gw'umwana kutambura kilometers 3 ari kuza umuka 3 ari kugaruka ningi 2 ari kugaruka 2 ari kuza ishomero kilometers 4 nubwe barira ishomero eizo mukomera ningashi otahwentebekanisa nk'abazire na management y'ishomero okubatekera kahunga n'ebihimo amagomboro raga ni kimanywa kugatirwe injara rwaranda umwako gwahwire nangwa nabamwe bakashika hakuryo mushojwa nabana kurwo mu mashomero nikigamba ngo nshumince nyumaho ishomero rumwe kandi ryinabeje bingi rakatungo buhweze burkwingana kiro rukome 250 zo buhunga bitungo ishomero rikagema burumwe gikushashore mitware 5 okurya hakahunga ketamuyona gasha kwa hweza Wilfred